ini rinjen zoding di tapu yaw longje ramjam ki tuba kapji 동세 틀린 누구를 묻히기 ini chokdul ini kapji janadar 묻히 약 ini kapji 동세 가라를 묻히 akan hasilnya yung kantor rinci perela ini tahanan sila jangan tu 동세를 묻히 ini semu pemala ini tahanan hasilnya 주기에 전종 주기에 semu 양신라 ini sabar tunggu ini dagang ulala tembalama sonjerin boche chobalama damcherin boche tembalama gedirin boche jamde kunjosunda chawapre je chebe tingi din sude shuna je sanjege tembalin boche tumbada chebal sanchen dojite yeden sobachime ringlo techin 타돈 디줄링 공원 템베 타고 삼ling 초트라고 저염 처만 남이 잡아 책임냐면 다쳐 빼위 나다 산지니까 마하고로 우진 빼매 계산 저기 비열은 뭐지 지리 예셔도 동제도 꼴 줘봐 예신 얘기 참여 담바 저희 제발 가야 연결돼도 매나 저기 도세 Members Committee of Dujung Dharma House, New York City, I would like to welcome you all to our event today. Dujung Dharma House is the mandala of Dharma activities of Dungsil Garab Dorji Rinchen, located both in Bhutan and outside Bhutan in countries like Nepal, Malaysia, Taiwan, Singapore, and United States. My story blog. सबैलाई नमस्कार तस्बिरले आज यहाँ क्वीन्स जैसन हाई ललितपुरमा आयोजित खण्डपुर्ति दीर्घायु अभिषेक कार्यक्रममा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि परम सूर्य कार्तिक छेजु हाम्रा प्यारा खण्डुला र सेमुला एन्ड अत्या अनिति चुल्कुला लामला पुन्सङ ग्याचेलका प्यारा विद्यार्थी 운동 순진동 전본진빈대 감남제다기 마외본 정보로 도드시 용수 주바라인조 이시론zen 교준기 광도마 밤도면 배손제룬나란데 감진담민의 론기왕도 신바인도
시작
Sumandi Bhakti Simani